Ket na pan nagpasuli dya sir, adakti uneg mangag ko ket adda naguhit kiti so detoy sir napan ko kinita. Okay. Nakarwar mo tin sir, naikat na pete kulapot na tay inan. Nasdaaw ni Manang Rosita Yabes, iti Barangay Buyon, Bacarra, Ilocos Norte. Kalpasan asabali ti rupat impas ngay kitaraken na akalding iti kalman. Gapwanan na, tamay-may sa ti matana, ngem dua ti aybul na. Sabali pa'y ti bibig ken ngiwat na, ken apagruting laeng ti agong na daytoy. Kunana, anabayagan nga ado ti dingwen na akalding, ngem karagitoy lang agundaway, nga adda ti kastoy, anaipas ngay nga urbon, ti taraken na akalding. Nabayag katarakan kay ti kaldingan? Nabayag basikan sir. Ngam kadagito ilang ada iti kastoy nga napatano riyo. Kun sir. Oo. Nakigtutak sir ali rimor dato. Takita te rimor. Gagangay lang kita. Bisa balo mo ti matana sir so nga. Di naganak detoy tarakan nyo kalding binambantayan nyo. Un sir, bagat ko peta ko sina ini nakaanakan. Irabi mga 5 di naganak sir. Istorya ni Manang Rosita, anakigtot, idita nakita na tinaipas ngay nga urbon ti kalding na, gapwanan na, ta sa balimetten tilangana, ken ditoy apat yan na agasgasat dadaytoy nga inyanak ti taraken na akalding. Mapat na sa leto. Makipamimpat man. Ngim digidi mo na nga anak na normal damit. One sir. Okay. Dito lang tata. Idi masikog ana itikas lang mapampansin nyo ka detoy na inana detoy tata. Awan sir, gagangay mo't lang pasjay mo't lang dati. Yung hindi ka naman riri nga riri, apay aganakan kung punak sir. Binibe aklat ta sir. Kaya mo kampe aganak. Gagangay lang nga taa nga agmimik. Ket na pan nagpasuli dya sir, adakti uneg mangag ko ket adda naguhit kiti so detoy sir napan ko kinita. Okay. Nakarwar mo tin sir, naikat na pete kulapot na tay inanan. Ket nakigtutak kay sir, dapi amak ko ata. Lapi kastoy kung kunak sir, di daya mo duma. Ket siyempre no gagay makakita ka kasi sir, di dada. Mabigla ka, we. Oo. Iso sir, yun ngim idi na yanak si mo sa isunan dito yun. Ano kay marab sir. Oo. Utang ka mo artikwak sir ide. So, di rabi timplantay ka duwa. Pinasuso na biit. Kit alaunan, dakit lang makaturugan, agrariri. So, itatay bigat sir, kat nagadot sinuso na. Kaya't naman dito tinemplayo. Uwan sir. Ano dito tinemplayo nga gatas naman? Ever brand. Okay. So, napigsa iso na. Uwan sir. Kaya't narong warpay kagdi. So, ibilang yun dito yung anang arod? Kasla na, kasla ubing na ko sir. Oo. Nabunyagan, sapay manang tinagan na. Tayin ko nada. Oo. Okay. Kat pati doon nung. Awan ti agong na. Adatan siya. Inlawlawag ti Provincial Veterinary Office nga adda digiti kastoy apasamak karagiti dingwen no tay may sa ababai nga animal kang runaan na ti kalding ket subran ti pagka-inbred na wenno nakurang ti nutrients idi ta masikog ti ina ti urbon wenno mechanical reason isut gapuna nga adda digiti abnormal development ti may sa adingwen. Yes, dagiti ka kastoy nga kuag lalo dagiti adda dagiti kadagiti senses niya adda ti abnormality adda blockade do ano anya man kadagiti senses kasati panagtilmon panagangas kandati pati mata at no malagi pi adto tingas nga teratogens na abnormalities nga at birth nga na ipadpadama ganiti naglablabas sa tawan bulan kan tawan nga adto ti pakaigapuanan na pero this one nga nadamag mi itatay ken pina-validate ko kada iti technical staff ko na panda itatay after lunch nakita nga dati ket adami previous history nga bulag yung mga yung inianak adalat na may sawa na doon kasi nga makita kada iti taraken kuma kapatakal ding dete may isa adalat na may anak na kasi genetically yung ina pwedeng inbred na siya. Sobrang ang pagka-inbred niya. So, may mga malala ng deformities na lumalabas sa
kadagiti anak na. Actually, maraming cases, maraming ti causes data na dumaduma ti causes data pinagkaroon ti abnormal development ti mesa nga urbon iti uneg ti tiyanti ina. Kaslakas pangarigan ko makadiji na ganyan, DJ nutritional, pwedeng ga po iti kakurang ti nutrition DJ ina habang ang bumbuntis, pwedeng makapag-cause ti deformed bones, kada deform ang aglalo dagiti ang kasapulang nga masapol nga DJ pinag-develop jay urbon jay uneg kas naman lang pinag-develop ti ubing den ti tao, no? So, pwede rin siyang due to toxins. Pwede rin siyang due to mechanical. Mechanical, na idugsol ko mawa na natnag, when anyaman dita, ano dagiti pwede nga paka-distrapan, ma-distrap, pinag-develop, nga parte tabagiti urbon. Can genetics. Use of antibiotics ng high-end, makakos pa iti abnormalities na daduma na cases. Pero we haven't seen that yet. More on the genetics at saka sa mechanical na ano. Lastly, Doc, mabilbilang ba ti aldaw dagiti kasting Most likely, yes. Aglalo na di makapangan, aglalo na di makaanges. Kasi ito yung makita dyan, amok nga, respiratory distresses na di dyan. Makita mo kasi agong dyan natamaan eh. No? Tapos dyan mata na hampay nga agopen niya. So, pwedeng mabulag o mawalan ng paningin. No? So, dyan pa panagangis, kaya panagtilmon na, pwedeng may problema din doon. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, Tengi Padamag.